هتطرش ايه النهارده يا سويس؟ هترش ياك تهره ياك اشوفك عندك رساله 24 ساعه. ايه يا عم انت يا عم؟ وانا جوز خالتك يالا؟ ولا هتاكل يا صاحبي؟ المهم نفس كل يوم 3 حتت لانشون بربع جنيه كده، 2 3، وتقوم حاطط معاهم نص وراك نمل سمك تونه، هتحط لك بنص جنيه تونه اهو، وتقوم جايب لك شويه شطه، تقوم عامل شطه حمضانه بس عادي يلا، مع اي حاجه تحنى سلاك. كنت جايب مقدار 4 بيبي طماطم، احط 2، وجايب بصلايه، وهعمل شندوتش ما يكلفنيش جنيه ونص، ولا راح عند قهوه ولا راح عند نوم، وناكل